rigira imbaraga rigukoresha icyaha wagambiriye, rigukoresha icyaha utagambiriye, rigukoresha n'icyaha utazi yuko wanagikoze, ukaza kubwishyurirwa n'umwuka wera w'Imana wonyine gusa. Kubera iki? Kubera itegeko ry'icyaha. Abanyabwenge commentaire biblique baravuga ngo bagereranije iri itegeko ry'icyaha barigereranya n'icyo bita ngo ni force pesantère muri physique. C'est encore no force no ni rukuruzi iba hano ku isi idufashe tubona itibukijwe n'iki? Ubu butaka hano hariho imbaraga zikwegerera ikintu cyose. Ikintu cyagera kurajyana kikagabura haba n'uwo batera ibuye gutya, ibuye riragenda ryaguye ririya, imbaraga zayo byashira, izi ngizi zikaba zifata hano no commentaire biblique zivuga kuko itegeko ry'icyaha rigira imbaraga kiza force pesantère. Ni ukuvuga ngo riragukoresha icyaha udashaka gukora, rikagukoresha icyaha utazi, kuko itegeko ry'icyaha riragukwega mu nzira zose ziba izuzi n'izo utazi. Itegeko ry'icyaha riragukwega kandi kugira ngo rigushikirize itegeko ry'urupfu. Numara ubeho upfuye kandi umunsi upfuye upfu wakazi, ube muri ubwo buzima bwo gupfu wakazi. Yesu ashimwe cyane. Turi kumwe? Itegeko ry'urupfu rigira imbaraga. Ariko rero twasomye hano amagambo y'Imana havuze kuko abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwa, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo wo muri Kristo Yesu ngo ryarababatuye ribakura mu bubata bw'itegeko n'urupfu. Iri tegeko ry'umwuka w'ubugingo kugira ngo rize kubaho byasabye Imana yonyine n'ifite ububasha yonyine gusa. Nta mumarayika ufite ububasha bwo kuzana itegeko ry'ubugingo kugira ngo yongere kandi ahindure iyi si ayitane ubugingo. Twasomye hano mu gitabo cy'Abayudayo havuze ngo kuko ngo abana ngo bahujije amaraso n'inyama, ngo niko ngo nawe yahuje ibyo nabo, ngo kugira ngo urupfu rwiwe ngo rugire gute. Nimufashe nuko rero kuko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nabo ubwe yahuje nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Noneho Imana isa n'ibaye inyantege nkeya, biravuga ngo
intege nkeya z'Imana ngo ziruta imbaraga z'abantu. Intege nkeya zayo izo nizo ntege nkeya zayo, nizo zagaragaye k'intege nkeya zayo. Intege nkeya z'Imana ni ukuvuga ngo nimara kwemera kwakira urupfu, none kugira ngo nawe yakira urupfu hariho byakagombye gukorwa. Ni ukuvuga ngo n'Imana ibanza ikambara umubiri w'umuntu kugira ngo uru rupfu rwiwe rw'uyu mubiri wiwe ruze guhinduza ubusa urupfu n'ubutware bwa Satani. Intege nkeya igisa n'intege nkeya kuko n'Imana ishobora zose, ariko igisa n'intege nkeya zayo niyo ntsinzi, kugira ngo ibanze yakire mu mubiri wayo urupfu kugira ngo aze gusohoza itegeko, kuko yakagombye kwikorera ibyaha by'abari mu isi bose byose, kuko birabagora. Ntabwo naje gukuraho amategeko. Ririya tegeko ry'icyaha n'itegeko ry'urupfu ntiyaje kurikuraho, ahubwo yaje kurisohoza, aza kurisohoreza mu mubiri wiwe. Tuzamurikire tukufuraho. Itegeko ry'icyaha n'itegeko ry'urupfu ntabwo yaje kubikuraho, ahubwo yaje kugira ngo abisohoreze mu mubiri we, yikorere ibyaha, abe kondane iwe abe ari bakondane na rya tegeko ry'icyaha, kuko mu rupfu rwiwe nimwo harimo imbaraga, nimwo harimo intsinzi yo guhinduza ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari butane. Kuko twasomye amagambo y'Imana hariya yavuze ngo Adamu wa mbere ngo yaje ari ubugingo busa, ngo ariko Adamu wa kabiri we ngo yaje ari umwuka utanga ubugingo. Adamu wa mbere yaje ari umuntu uko Imana yaramuremye imuhereza ubugingo, imushyiramo ubugingo. Ni ukuvuga ngo Adamu ntagomba gupfa, agomba kubaho iteka ryose. Waba umunyabyaha ni ukuja mu rubanza rw'iteka, umuntu akababazwa iteka ryose, kuko muri we harimo ubugingo. Waba umukirisitu wizeye Kristo uzobana n'Imana iteka ryose nk'uko ufite ubugingo. Ariko kandi rero hariho gutanga ubugingo, utanga ubugingo akongera kandi akabugarukana nyirawe. Iwe aratanga ubugingo bwiwe, yongera kandi abugarukane kandi. Ni ukuvuga ngo Adamu wa mbere yaje ari ubugingo busa, buzima gusa, ariko ngo Adamu wa kabiri ngo yaje ari iwe ni umwuka utanga ubugingo. Abadafite ubugingo bariya bose bari mu rubanza, bariya bose bari kundane, kuko pasiteri yavuze kubivuga, bariya bose bari kundane amahoro, bariya bose bari batandukanijwe n'Imana iteka ryose. Urupfu rwiwe ni ukugira ngo ruhinduze ubusa, ufite ubwo butware bwo gutandukanya abantu n'Imana. Sifa za Mungu. Rero nagira ngo ntangarize abakirisitu gutya, nagira ngo ntangarize abakirisitu ijambo batangariza rino jambo abari muri Kristo Yesu. Kaze kamuza uciro urwo rubanza Kristo yararwikoreye, kandi urwo rubanza Kristo yararutsinze. Ahari igisigaye ni ukuririmba intsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo, kuko yaduhinduye bazima kandi duhindura bazima nawe. Imana idufashe kandi Imana idufashe.